Ko fo malu atu I he tala malu e whanualo tūmo e a ko e ko hufanga atu e ngāhi tala whatapu kutope. Ko whatulo atu he ki he kilua mohono ngāhi nau o e vavaloa mo e tae mahaku rea. E ko whapapa atu e ki e kakai tupu e whanuani te whito ki he matakari nana wala manapuri o ko anau tolu a Kempelani o ko whahoha at me ai me he mananga Kempela o e Loau University. E ko whatapu atu he ki he tumutumo ha maafu o ku mea hen mohono whareka ko e tamasi I pirinisi kalauni ko tupu toa o Karala. Pea pehe ki he talawhika ulahi o tonga ke au seriata hine princess ko la tofu peka tuko aho a ngāhi haa. Kau tau whanua, wharea matapure, a kau takilot, kau tako toa pe, kau tak whapuritkare I heni, pea pehe whoki tonga, o ki ai me he maananga tonga, ai ko whaafe ki he whiawhini, ko Joe Fifita, I loa ko I wafilosika, I he lo au, ai a te matalanoa atu ki he hoko atu e matalanoa ki he tangata filosefa Siamane ko ia ko Martin Heidegger, mo ne whakaukau te he Tekinolosia mo ngāhi mea ke he peko teu mai e Joe Fifita pia me I tonga. A ko tali lelea ki mo tolu ko toa pe ki he Polokalama koe ni ai lo au ko e Tatalanga herepa lo au pia ko e tau kawe I ngā ai au lawe ki ana I Martin Heidegger pea mo e Tekinolosia. Kai te utoi whaloloa ko I ngā kui henia a Joe pe me I tonga, ka te uange ki ai kene kamata, pea matoki hoko atai pea MALO Joe ai mautaimi, mo tuku taimi ke whahoko e tau ngā au e alo au. I o hoko a Joe MALO. Io, MALO apito a Ovalu, Professor Siwalaftani maufanga marie, a MALO apito ai kamata I Polokalama, e kokore ke hufanga I pe whakatapu ko a whaki e Professor Ovalu, ai ata moa ke whakatalatala noa pe ki he tahangahi kaweinga I loa I he filosofia I mamani pe koutui o tau kaunga kau moa usia ka venga ko no teknolosia ka e ku tala noa ko ne whakahoko ko hoka tui au ko ngā whamui me ma tala noa I ko ngā ulaki o tala noa ke teknolosia I he anga ai sio ai tangata filosefa Siamane I loa koia ko Martin Heidegger whekaat mo Tekinolosia kai o mā e ne ngahi whakamatala mo ne ausia mo ne whakauhinga mea ke Tekinolosia I he taimina ne kei maui ai pea ko e taha ne ngahi ka venga mo whakakaukau tālanga I lahi mamani pea te futālanga I lahi ange ngā ue pe ko e pepa pe ko e tohi pe ko e sei ko ne tangata ko Martin Heidegger ai ana ne tala noa ai mo ne felave'i ai Tekinolosia pe ulahi no tālanga ai he ko hinga ko e tohi na whai tangata ko ni ko e to me he ne kalasi pe ko ne ako na whai he university e senturi ko hili ka oku kei tālanga I lahi o au mai ki a honi ulaki pe ko ngā ko taha nei whangaki ai konga tohi pe ko tā noa pe ko e sei no pe ka ko hono kanolo to ku lahi pe am hono whakauhinga I oku whainga tāke whano whakauhinga I ko hinga ko whakakau nai o mai he tangata ko Martin Heidegger. Ko e hange ko Polokalama whaka o sina tatalanga ki ai Povalu ko e tohi pe ko e konga e sei na to me whakua ko Tekinolosia na whau Martin Heidegger I loa ko
ko whehui whikawaki pa mo teknolosia pe ko question concerning technology. Na whahen Martin Heidegger ene tala noa ki he teknolosia i he ene whehuia pe ko hako e teknolosia pe hange pe ko kulawe ke ki mua ko unga ko ne whehuia pe ko ha e teknolosia ko pau ke ne wheinga ke ilo i ko ha ai kanoloto pe ko essence o teknolosia ka lawai ke ne ilo ai teknolosia ia te ia pe. Pea na o mai rewa tangata filosefa iloa ne ngahi whakauhinga, mai mo ne ngahi whakatata, mo ne ngahi examples, aia teu talatala noa ki ai. Pea na ane whetau ake alo pena ne o mai ngahi whakakaukau mei he kau filosefa iloa ko hiri, wange ko Aristotolo. Pea na ane o mai o whai ake ne hango whakafu ene whakakaukau, ka maa ene tala noa ko ni ene hango whewhehu ia ai teknolosia. Ko taimi ko ni na e whai Martin Heidegger a ene whau e sei ko ni pe ko ngā toi ko ni. Na ne whau ia o whiofi he tahiwa ni mangofu. Lolo tonga ko ia ka mata ke mama kape hake ngā ue ai teknolosia. Pea i ka ke ngata ai na ane mamata i he teknolosia i he taimi ko ia. Mo ene ue sia ai ana whakahoko i he whotunga o atomi, pe ko hivi na una whakatomi e na mamata ki ai a mamani kotoa i ngai taimi ko ia. I he pomu atomi na tuhiforo tonga e tau honoa i Siamane pana e lahi e wesi a lahi mau mau. Pana o vare to tako toa. Ai ko ni e ngahi konga u whaia Martin Heidegger ono whau ene whehui ko eni he ne tohi pe ko ne sei. Ene whehui a teknolosia. Na tala no he ne a Martin Heidegger i e ngahi whaunga ko e teknolosia. Ko hea e teknolosia. Ko hea e whaunga teknolosia. Ko hea e teknolosia i he kōhiri. Ko hea e teknolosia o kunga una tuki ai a mamani. Pea nane whaua e toi ko ni pea ange pe ko e taula ki Polokalama. Pea ta slav ke konga lahi o e pui tua o e tohi ko ni mono whehuia e Martin Heidegger tangata filosefa Siamane ko ni. Ai teknolosia. Ka kono mo ni na o mai pe ai ne ngai whakakaukau ke heke. Pea au toku mai pe ka ki tau tolu, ke tau toku sio ki ai, ko ianga ia ene whakaukau, ko ianga ia ene whotutu. Pea neongo ai whaingata ai tohi ko ni pe ko e sei kona e whao e Martin Heidegger. Ka ihono tou lau mo whai hono ako, mo hono siofi. O mahino mai ngahi mo ni mea o mai he tangata ko ni. O ku whakamui manoa mai e ne sio ka pau e kai ke tau ngā ue le leia ke teknolosia ki hono uhinga toton mo hono fō tunga toton ke iko hoko ia o koe paloparema ke tau tol paloparema ki he society mo mamani whaluku fua. Pea te uhoko tai pe ke whakatala noa koe nai whai e Martin Heidegger ai ana ne i ene whehu ia koe pe koe ha ai teknolosia na ane sio ai ke ne siofi ai kanoloto o teknolosia. Ka ngā kai lawa ai ke ne hanga o mai ai uhinga le rei, uhinga totonu o teknolosia. Pea i ono uhinga ai ko e teknolosia ai ku tawanga maheni ki ai. I he hai aho ni o ku alu pea au ke tuunga ku tau pe teknolosia ko ngahi mea ngā ue.
ko ni tala no pe teknolosia to ki ngahi mea whakauhila ko tape uwhai ki tau ngahi ngā we hange koe wakapuna ko tau sio ke telefoni toto o ko tau sio ke ngahi kompiuta ko tau sio ke ngahi ngahi mea print mai ai ngahi newspaper ko Facebook ko ngahi social media ko interneti aia ko time ko tau tala no ai ki tau tolu ki he teknolosia o ku hulu i mai rewa whakakaukau ko ia ka ki tau tolu ka i he whakauhinga ko o teknolosia ai o ku tau mau pe aku mau ia ngahi teksinari o ku nau tala no ai ki ngahi fōunga mo hala whanonga pe ko ki au ki a fo i product pe ko whakakaukau ai ko teknolosia is a means to an end pe ai ko ulaki ko whakakaukau rewa taha pe ko uhinga taha o teknolosia kwa kamaheni ki a ki tau tolu ko ngā ue e tangata pe ko human activity. Ai ko whakakau e ua ko e whehui ko ha teknolosia ko lai tanga i tari tala mai ko teknolosia is a means to an end. Pe ko hala whanonga ke whaeka ngā ue ke mau hafo i ola pe ko product pe ko whakakau pe ko hono ua ko hawhainga ngā ue pe ko human activity e ko ngā ue whai e ki tau tolu tangata whai e tō tāko e ngā ue whai tō tāko ngā ue uia ko teknolosia ka i heanga koe sio koe Martin Heidegger na pe Martin Heidegger ia koe teknolosia ia o ku mauia i whai kono uinga o ku whakataha e o kai koe taha e o i whakaukau koe ni ka ko kina ua whakato osi. Aia ko human activity o lawa ke mau ha ola, pe ko mau ai ha whahinga product, po ka whahinga whakakau fo o. Aia ko anga e sio ko a Martin Heidegger ke uhinga o whuirea koe teknolosia. Pea i he whakakau koe na mai Martin Heidegger ko ia, na nenga unu rewa ken hango whehu ia ai means to an end, ko ha ai means to an end, ko ha ai human activity. Ai ko taha peni ne u ngawe, mo ene whenga koe ken hango o mai ai uhinga o teknolosia. Ai a ka pau tau sio ke hai unga teknolosia, te tau sio ke hala whanonga ke maua ola, pe mo ngawe e tangata, pa te tau whatari tau to whekumi, ki he uhinga o ngāwe. Hepa na o mai rewa Martin Heidegger ai ngai whakakaukau, te tau wau ki ai e tau wheu ia uhinga o e whakakaukau koe ni. Ai nane tala noa re wai ki ke tau tala noa re ke u ngahi instrument, ngahi mea ngā ue, instrumentality, ka ngahi ngā ue u whai ake ngahi mea ngā ue koe ni, pe koe whakakaukau o e mea ngā ue. Pea na whakafoki rewa Martin Heidegger ia ne whakaukau ato e whoki rewa ia. Ko ngā kone sia koe lahi tahe u whakakaukau ko tōko ni. O ne tala noa ia ki ngāhi whōunga. O tau lawa i ki tau hango o ngāhi. Pe tau lawa o whaihono whakatūtū. Pe kono ia no whakapālangi ta hango effect hawhainga ngā ue. Pe ka pako tau sio ke foi mā au toko mai, ka hawhua e ngahi ngā ue, nai whai ke maua e foi mā. Aka ngahi ngā ue ko ia, pe ko human activity ko ia, ne hango effect, ke ne maua e final result. Aia ko ngahi mea na whai whe kumi ke ia Martin Heidegger ke ne lava, ke mau e ngahi whakakaukau ko ia, pa e lawa lewa ke ne whakatūtū mai miai. Ai ne whakakaukau ke teknolosia. Ai ko anga ko e kusio pauwalu ko ngai whakakaukau ko ni o ku hange o ku whewilo a ki, pa hange o ku repeat, pa hange o ku
o ku circular ene whakau ka koe whaunga na whai e Martin Heidegger ki ne lau whapapau ene ne hango whamatala i le rei mo ne mai e uhinga o ene whakakau koe ni ki Tekinolosia a ia koe mea na ane sio i ono whakamui mano ene whakakau o ku iai palo pare mai. Pea hange koe tau sio e taimini, hange pe koe na ana e mamata ke kakai o tahi wa whanima ai whakaauha a lahi na whai e atomi koe tai ngai teknolosia i he taimi koe ana whai whakakau pe koe fu ilo wha o pe koe teknolosia e kono whakaata mai e whaunga wha o pe ko hono ilo i e whaunga wha o kui koe hivi atomi pea ange pe koe tara noa koe a Martin Heidegger au koku i he whamui manoa pai kai ke tau responsible o whe unga ki tau tōku tangata ki e tau ngahi whe kumi mo e tau ngahi i whakau e teknolosia e malawa pe ke ue sia ai ola ni o mai kau kai ko hale rei pe ko ne tokon ki he tau ngāwe o whakaau i tau ngahi ngāwe ki he wheitu tau whe mau ki tau ala ki ai i whakau koe ke human activity pe mo means to an end. I taimi kona whaia Martin Heidegger ne tala noa koe ki he teknolosia pe koe means to an end mo human activity nane pe he nane sio ai o o mai e whakakaukau koe na e ngau e ki pe he kau filosefa i loa ki moa kau karisi. E tato te white ke whakau koe na mai Aristotelo. E tala noa ki e mea kota pe o ku whai hono ngā wai o mau hano whakahano result o ku whauia i he ngahi whaunga e whā. I he ngahi whaunga whā ko iana na ui pe ko u causes, pe ko whoi ngā ue i he, ai ko ngai mea kota pe anga i tau tū, o hange koe tala noa koe human activity upau ke tau whai ngā ue, tango effect ke tau hango ngā ue i ha whai ngā mea. Ke mawa haola pana ui rewa ai u hala whanonga pe ko u whaunga ko ia na e whai ko u causes. Pena iloa pito nia hinga i taime kau filosefa karisi. Pena o maia e Martin Heidegger ke tokoni ki ono ke whai ene tala noa ki he teknolosia. Au hange pe ko tau ko naulawe ke ki mua. Ko uhinga ko ne sia ko ki he human activity mo means to an end and o mai rewa au causes ko na e whai tala no ke Aristotelo. Ko ngahi causes ko ni a ia ko whaunga whai ngofua i he whamatala ko a Heidegger pe au ku basic au pito pe au ku ni hangi a la langa ko teknolosia pe ka ni hangi a la langa ai va lele ia ngai ne whamatala ai tangata ia mo nā tula mo no atakai. Ko ngahi causes ko ni na talana kai ka Aristotelo pe nai o mai wha ai ku tui ka na tōru koe ne ku matatanga i he filosofia koe ka whakau whaowe. Aia koe whakakau laki koe kosa materialist e nana ngawe katoa ki area whakakarisi ki ngahi causes koe ni. E wareo mo kosa formalis, e rewa mo kosa finalis, mo kosa efficiency. Ai te utara noa tupe koe kosa materialisi o ku uhinga e ki ke ngai mea ko whau mea i ha mea. Ngai mea whau mea i ha tapete ka pango te pile. Ha material o ngahi mea te pile. Ai utau sio kai te tau la peke tau peke ka pango te pile papa ko e papa.
ku ngawe aki pe ko tape pe ko o mai me akau aia ko o material le fai aki ko ai foi kos ulaki ko kos no wa ku uhinga ke hono o mai ko ai foi fotunga mo whakakaukau foi palani ke foi form mo foi shape mo fotunga o mea ko ia ai ko te pire ta pepe ko no ki palani ko no ki fotunga ko no foi formu ko cosa formalis ia pe au mai re whakau hono tolu ko ai ko cosa finalis pe ko finalo pe ko hala fononga ia ko ngatanga hala fononga ko foi ngau e whakahoko Aia uhinga ia ko ha ai mea ko tau ngāhi pago mea ko tau ngāhi ko te pire taim ko mama foi te pire ko ma ha ono foi fomu mo no foi fotuga mo no foi mono fa mono fa ko cosa finales ai ko no toluia pago no fa levo ko cosa efficiency ai ko cosa nga pe ko cost ko te hango o whakahoko whuinga. Ai ko cost efficiency ia, ko uhinga ia ki he tau tamago na o whai ai whuinga we, mo whui whakaukau, ai tau pepe ko i tama tufunga, ai ko tama ia ni hango o efficient, pe ko hango ngā we, ai whui whakaukau. Ai ko whui step ko e whā ko e ni, nai pe Martin Heidegger ko Tekinolosia ia. Tau ngāwe ake foi ulaki, ua tolu whaga tau mai mo foi fau, mai foi te pire, mai le mo tama whau te pire, pa kua urewa tau ngahi ai te pire. Ko ne kakato ko miena, ko tahe ngai whakaukau, nai pe Martin Heidegger ko teknolosia ia. Aia ko tau hange o mai e foi whakakaukau ke hā ki tua mai ai te pire. Aia ko te pire tau pepe ko te pire tu mai ko ni pa ko yanga ka whakakau a Martin Heidegger. Nia ngai pe foi ko foi foi kosia e tau whenga ke tau hanga o reveal, ke tau hanga o vete ki pe kono whaha mai. Ko whiria gana ne ngāwe aki e Martin Heidegger ko e bringing forth ko tau hangi o whakaha mai ai te pire whakafo mai he tau whai ngāwe ulaki ko tau mai e wāpapa mai mo whi palani whai ngāwe ki ai pa ko tau mau lewa te pire ko tahe ngai whakaukau nai o mai e Martin Heidegger o ne shea ai whakakaukau nai whai he kau filosefa kalisi i ngahi four causes ai ako Aristotle tahe e kau tangata na nango o tuange lai taha mai o e whakau koe ai four causes. E pe Martin Heidegger ko teknolosia i anga koe ne whakakau. Aia ko ne sia ko ke teknolosia na ne pe he tauhange ai o review, e tauhange o vete ke hawhai kofu, ka lava ke asi mai ai mea ko tau fie ma au Ai ko pe ko Martin Heidegger oku ai foi te pire ka ko yanga e tau whaunga e tau ngau e aki ko tau hanga o mai me he ene fufu ko i e whapapa mo e whakakaukau e palani na mo e tamanga awe ki tau hanga o mai ke hoko ko te pire. Ai pe e toenga o ngahi mea ko toa pe ia i he anga o tau whai whanonga Martin Heidegger e mui ko toa pe ai ngai teknolosia a ai nane talanoki i ngai whaunga e whākoe ni. Pea i he foi bringing forth pe kono foi unconceal kone foi te pire me ngahi whaunga me ngahi step e whākoe ni ki mua pe koe four causes na pehea Martin Heidegger oku
ku whakaafa pe whakanatula. Pena ni ngau ake whoirea koe poesis. Koe poesis, koe whoirea whakarisa e ku hauia me whoirea koe ngā koe bring out of concealment into unconcealment. Koe ngā kono ko hamea o ku hai hai o ko fui. Ka pepe ko te pire ku I loto ia I he whakakaukau e tama whau tofunga te pire. O ku he fuakau e papa ko tama ngawe. Ko tama ko hanga ko tuange mai ki nau tori 4 courses ko hanga vete vete ki ko hanga lewa unconceal ai foi te pire. Ai ko mode of revealing aka foi le ta. Na o mai ta reveal mai ko te pire no ni ngo ko ne fo mai le akau mo fa kau mo ngawe tama tufunga. Ka ko tama tau finally arrive at end product o nei tala mai reu tau hanga unconceal mai ki te pire mi hono ngāhi. Mea nane hai ki mua au kawai whakakau papa kawai tama ngā ue pe hawai pe gene hoko ko te pire. Ai ako foi whaunga ko hono whakaha mai pe kono unveil ai te pire. Oku nane ngawe ke whaerea koe poesis pe koe bringing forth. Ai koe o kaige tau hanga ue sia ai ha mea. Kai tau hanga pe o to o mai. Pe tau hanga o mai ai whakakaukau. Ke hā ki tua. Pea na ngau ka whaerea koe poesis. Ke whaia koe ono whakaha mai bringing forth. Nā ne sio rewa Martin Heidegger paka tāne ngahi mea mau inga. Na sia Martin Heidegger aia koe whakakaukau ko whakahoko ko I he Tekinolosia pe koe human activity pa mo means to an end no whatai. Hono o mai ha mea ki hono fullness hange ko te pire I he tau whakatātāna to gātu. Oku koe tau hanga pe tātoro reveal ai mea ko ia pe ko te pire. Ta reveal ia me hono ngahi kupu ke na whaia kono ngāhi. Pea nai o mai ai Martin Heidegger mua whairea whakakarisi tā. O ne ngā ue aki ki hono reveal ko ni. Ai ka whairea ko alifia. Alifia I he riu whapalangi ku hinga ia. Ko uraki ko reveal kau te hinga ia ki he oni pe ko truth. Ai ako nai uhinga pepe ono o mai Martin Heidegger ai whuirea ko ni o ngāwe mai aki ko no ngā ko ni ko tau tala noe ki true sense o mea ko ia pe ko tau pepe ko pakatau tano ki teknolosia. Teknolosia I he taimi ko ia o tau hango bring forth fo I mo oni ko ia ko te pire pia mehi nā tūla. I he taimi tatau o tau whengawe aki mo nā tula tau whetokoni aki I ha vanga au e ukai ke ue sia hatahai. Pea I heno pehe nai o mai Martin Heidegger whakakaukau ko ia. Pea mahu inga maari he ko ne talanon ki truth. Pea ia ke whaka o singa ko o ene essay mo ne talanoa ki Tekinolosia ko o ngahi taimi modern pe ko modern technology. Na ka amata rewa ke ne o mai ngahi whai ke mo ngahi whihanga hangai anga tu o ngo whakakau ka Tekinolosia me ngahi taimi ki mua. Aia hange ko na ta whamatala ki I he talanoa ko ki ngahi 4 courses o anga hano whao o te pire. Versus modern technology aia te utoki hoko atu ki I he kongoha noa. Mahalo pouwalu ko ki kamata pe ia ko o atka koe ka pau te aha o tānaki. Malo pito wa filosika Joe ko talanoa mahu inga au pito eni
Pea o ke hanga o hulu I mai o to e whamanatu mai a e Tatalanoa ki mo Afrika wa ki mo tangata filosefa Siamane koe ni mo mahu inga ene whakaukau ke Tekinolosia. Pakoutui I he whakatatau ke ku whanonga tu mahino apito o hanga o whamatalai ene ute fito I whakaukau pea na ke hao he konga wha o si ke hanga o hulu I mai a ene hao me he ngāhi whakaukau whikau aki mo he Tekinolosia motu a ki Tekinolosia whakaukau. Kia e ngāhi poini mahu inga e tō na ke talanoa ki ai I he whakakaukau mahate uto pēa poini e tolu o to e lawe pe ki ai ke mahu inga ho talanoa ki ai I he ene pehe koe Martin Heidegger ko e poini e taha ko e Tekinolosia ko halanga whakakawakawa ia ki tau alu ai mea wheitu o e taha ke mau ha whaahinga a whangatuku I ha wheitu o e taha pe ko ha tau mua e taha me means to the end ai ko tau ko mea ngā au ke tau ngā au e aki ke tau au ai ki ha wheitu ko whakaukau mau, ko poine tāna ke talanoa kei nane pehe, ko it's a human activity. Ko mea o ku whea mau pe mo e tangata I he tuku au mai. Pea ko e tau wakai ko ki ai. Talo ka mata ai whahinga e tangata mo e na whea mai pe, mo e Tekinolosia, pe ko ngahi nau ngā ue, I kai ke a taimi na e tu toko taha e tangata pe tu toko taha e Tekinolosia na ana whenga o e aki mau pe toko ni pea tau whono mai koe poine tā koe mahu inga ko hanga o mai e whakaukau Aristotolo pea mai ngāhi uhinga e whā o kune hanga o whakatupu ha whainga mea pea au mai ke Tekinolosia moha whaahinga mea pe lava e o ngā au e aki ki ai. Ko e whake ngai whakaukau tō ki Tekinolosia, ko e whakaukau e taha pe he ke kou whaambe ke whai mua hao karanoa mai pe ki ai, ko hanga tuku ia pe ke pea pataho ko atu, ko e whakaukau e taha pe he, ko kuhinga pēni ke sioangi ai o whawhio anake he talanoa a Martin Heidegger ke Tekinolosia. Ko e whakaukau e taha pe ko e Tekinolosia o kune hanga o whapōpula I ki tau tolu, o kune hanga o ai ki tau tolu ke tau hoko ko e kakai o ku tau pōpula. Ai au taki mai a Karl Marx ai mo kau wako e ni wa mai ke kau postmodernism ko whakaukau e taha Tekinolosia o taki mai tangata filosefa ko John Dewey na ne pehe o kune hanga whakatau a taha ina I ki tau tō. Pea ko whakaukau e taha ki Tekinolosia na whataha noa ke a futa ko pehe kune hanga whakatatau I tau tō, equalize ki tau tō. O sisi ai e tau kehe. Ai koe whi whakaukau pea e tolu e tō ko tuku atu ke hanga mua o wakai ange ko e haha nau whekau aki mo e tala noa ko ia a Martin Heidegger ke Tekinolosia. Ai a koe whakaukau uruaki ko Tekinolosia o kua o ke tunga une hanga whapōpula I ki tau rohange o tau pōpula ki Tekinolosia. Pa kune hanga pure I ki tau tolu e ngā tala noa mai ki muini. Koe whakaukau e tā ko Tekinolosia une whakatau a taina ki tau tolu, pa koe whakaukau e tā Tekinolosia une hanga whakatatau ki tau tolu. Hena ke iai ho tala noa mai ke sio pea a Martin Heidegger ki Tekinolosia pea mohono ngāhi paraparema. Ka te whawhoke atu e Joe MALO. Yo, MALO pito po walu pea ange ko noa e whaas osi ko e seiko ni a Martin Heidegger I ngai whewhi ia, e kone whewhi whekauta mo I Tekinolosia. Nane tala noa ki he konga ngahi mea ko ia. Aia na e
e Martin Heidegger oku tau alu ki tau tolu ia o kai ke tau ke i hoko hangai ko whakanatula ko tau tolu tau hango o course. Te tau leo tolu hoko ko ngahi standing reserve. E alu tau ngahi ngā we tau tolu mo ngahi natula. Ni leo tolu ke hoko ko ngahi standing reserve ko tau nofo po whakatatari. Ke pehe mai koe, pa te tau ngā unu ki ai. Ka pehe mai o mai e te tau alu lewa. O hoko ki ai. O ke hea me he nā tula to tonu koe nai o mai ka pau ko ki tau tolu, ka pau ko e vai tawhi, o ko hae vai tawhi o taf mari mai ki e vai to koni vai ko aki hono ki he inu ai kakai u whangwhata pupe a ko e vai ko au to koni ki he whakamoko moko e ngahi ulu a kau mo wangi ai vai ki he ngahi a kau ko tapu wofi mai. Ko ene no mole he anga ko tu e nā tula ka i he time go tau hawai ki tara no ki he teknolosia ka tau tau te whito ki ngahi teknolosia o konga mai ko ni pe iloa ko ia pe nai whahingoa e Martin Heidegger ko e modern technology ko tau sio to ke vai ta whē tai mini ka fumawanga uhila ko tau sio pe kia tau tara no leo ke o mai o langa e whafu tem pe e lava lewa ia whai hono ono ngahi uhila o tuku whakatai me ke taimu tau whema wai. Ka i kai e ke hoko ko vai tawhe uhange ko nai tau sio kai kōhiri. O mai pe o whai no channel o i holo ke whai ngā wewe no fufu ia ke vai ke i te kai ke tau e sai vai tawhe ko e whanga ika. Mo ngai mea mo ui nei mamai toko ni mena i ai. Ai ako ngai whakakau pehe nai sio ke a Martin Heidegger. Ka te u toki a koe pēr nai kai ke hange Martin Heidegger ia o ne hango o whawhai paki i hawha ai ngā whakau ka o hange ko no koe ngahi hange ko whakalawalawe ia ia ngahi wā e toi ofiange pa e toi wā ofiange e tau whewhai ke aki. Mahal koe mea na nofo whakaloloto ki a Martin Heidegger ia koe whōunga koe tau ngāwea ki Tekinolosia. Pea mo e tau sio koe ki natula. Pea tau te whito ke ne sio ke kanoloto koe uhinga koe whakakaukau koe o teknolosia i he ka tau te whito ke ngahi kuonga ki mua. Nai whenga wea ki le rei pe ai hapanga tā ia pe mo inau teknolosia e tenko ia nai whe unga pe ia. Ke tokoni e ngā tol pe kei friendly pe mahako e rea whaingo fuange ia. Kei friendly pe ki nā tola ia nai loa ngi ai e nā wāwhenga wai aki. Mahalo ka mea ia nai nofo ki ai whakakaukau e a Martin Heidegger. Ai ana hange pe ko whakatara noa he Polokalama ki mua. Nai ai pe sio a Martin Heidegger ki he ngahi ola COVID o ngahi teknolosia ni. Koe uhinga koe kai ke whai le rei, pe koe ngawe le rei a ke teknolosia ko ia, pe koe kai ke whai pe ai fie mau, pe ngatai kai toi whenga ke fu u teke ai teknolosia ke aluka to unga, pe hange pe na lave ke Martin Heidegger. Kia ngai tu unga ta fu whenga ki tau tōluia, ki tau mau e fuola lai whakaururia, i he ki time no mo ki whaunga sisi. Ai uta o male to ngai teknolosia pe au hoko ia ko e ue sia ki nā tula, pe hao e pe ko tau wā mo nā tula. Ka koe whakakaukau ko ne teknolosia na mai Martin Heidegger na kai ke utuia o kuia hane whepaki, ka me ngai whakakaukau ko na o mai ko Pōwalu, Professor Pōwalu, kana e tokanga a Martin Heidegger ki he whaunga koe o teknolosia, mo ngawa ki teknolosia, ke lava pe ki ta wofi taha koe ki he whakanatula ngahi mea koe ia. Tene sio leo he kai ke lahi aha ue sia, ka tau te whito ki nā tula i hanga koe ne tau teke a e teknolosia.
Alo pe te utoe ki fok i reka pe ke utala noa ki he ngahi courses koe na utanoa ki he konga ulaki. Ko utui maha koe mea maha uingan he neonga koe ngahi courses koe ni u kehe kotoa pe tau sio ki he mea ngā oe pe koe material ko whai mea ngā oe tau sio ke palani tau sio ke kau ngā oe pa tau sio pe ki hono ola o si. Neonga koe ngahi mea koe ni, ngahi whakakau koe ni, pe ngahi step koe ni, nau kehe au pito pe. Ka kua pau ke o mai ki nau tolu ke nau ngau e whakata, ka e lava ke tau arrive i he fo i ola pe koe fo i effect ko u tau ngau e i. Pe ange ko tau noka nai, ka pau te tau whemau ke tau au sia ai te pile, ko pau pe ke tau ngau e ki ke tau sio ki hono papa. Ngia ngo koe mea kehe pe ia, ka te tau mai papa, te tau mai palani, te tau mai tamanga ue, pe te tau au sia reo ai whengau e ke. Ai koe anga ai sio koe Martin Heidegger i hene most simplest mahalo, pe kono whainga fuataha ia, koe whanga fwoi ngā ue ia, o ku whai hono ngāhea ke te pire. Ko tu pe mahalo i he lolo tonga ni, pe koe i he lolo tonga ni, tau ilo pe ngai whaunga ke ngāhea ke te pire, mahalo koe tahe ngahi mahalo ki ai pe ai tau pe pe ai toko lahi nau ke ngāwe ki pe ai ngahi whaunga koe ni Tekinolosia koe ai ana mata ki ai kau filosefa ai ngai kohiri pe na whai mea kono ngāwe me kohiri o a mai ki he ko ngā lahi o ko ngani pe au ai pe ai kakai toko lahi nau ke ngāwe ke whaunga koe ni kai taim tata u tai mo whaunga ke hei o mai. Ai ko sfai ngāwe ke ngahi teknolosia ka tau te whina ke ngahi mea ngāwe. Pea o te o manga no ngahi o sea. Pea mahalo koe konga o ngahi step koe ni o ku puri atu ia ta pe ke kau tufunga. Mahalo koe taimini koe kau engineer pia i u misini lalahi mea ngāwe o atu po. Whakatua pe papa u tok hou mai pe ko step pire. Ai au ta pe rewa mahalo koe cost efficient pe koe kau ngā ue ko una ngā ue i hono ngā he te pire ka te fie maa uia. Pea moa process ke he pe e malawa pe i hea toi mea ngā ue ke heange moa toi ngā ue ke heange. Pe tau ke teknolosia e malawa ko a foi step ke he ia i he four courses koe ni na e talu mi mua no ngā ue mai aki o ku puria. Ka koe anga o sio, ka koe anga ia koe ono o mai ai whaunga whaingo whataha, mo whatata whaingo whataha ke tau sio e ki anga ai whaunga o human activity, ya mo means to an end, koe four causes koe ni, ai Joe ke whanonga mai? Ia, Joe? ia o loa, Joe? o walu, Joe? koni ko rea atu. Joe ke whanonga mai? Ia, koni ko whanonga atu pe. Ka taki peo ku ki longa mai a Joe pe me tonga, ka taki peo ki longa mai a Joe me tonga te toi wakai ki ai. Ko tui e toi peinga mai a Joe ke tā mai. Ko iau ki kore whamore more ato ki motu mai tau lai ne pe me tonga, ka te toi wakai ki a Joe e ko tui o ku peinga mai. Kai pe ki a Joe koe ni mahalo ku toi tā mai. E te whāno tā i ki ai. Ofa peo ku e lava Joe toi hu mai. Wena ku toi tā i pe ka Joe, e wakai pe lava hu mai. Ia. Koe na ku tonga whai ki taila ka Joe.
So, Io, ia. I toi hu mai? io, Ia, malo, malo au bit, malo. Ia. Koe ni ku tau toi foki ka chou hoko atu. Hoko atu chou ka taki koe ni ku tau toi foki atu ka te koe malo. io pea mahalo ko ia pou valu pea hange ko tala noa ko nenga ke ngahi courses ko ni ka ko nau o ku nau fie mawe ke nau whakatahana to i time ko nau tau ngawe ke tau hange o fofo ai mai ha whai ngā fo i ngā au. Te ka hapa ngawe tau whai o mi mei ko ngahi courses ko ni pe ngahi fo ngai ni na whai aki ai ngā au e talo mei mua pe ko ngahi whakakau ko ia ai piki ai ko whai ngahi fo ngai wha ko ni pe ko ngahi four courses ko ni o kuna hango o bring out pe kuna hango o unconceal pe kuna hango o vete ki hake fo i whakakau pe ko fo i mooni ko ia ko te pire Aia, Ia koe kau ki hua tange e chou ka take e wa filosika Aia koe anga o koe ku asi mai ka te au kata Mahu inga foke ai makaya ai tangatani ai filosefani ki whakaukau koia o teknolosia hange ko ngai mea ku ke tala noa ke ai ku whilawe te ke poini ko ni i ene hanga o whawhekau aki hange ko whakaukau koe o no unconcealed po ko no review po ko no whakahamai ai fo i fotunga mo foi ulunganga o mea ko ngā o hi. Pena ke ai ho tala noa ke pehe Martin Heidegger o whekau akia mo ne whakaukau ki he truth. Pa ku maaria apito ke te au e whanonga ki ai. Ka ko ku ki hua tu pe ke te hanga mua whamamawhai mai e foi mahu inga ko ia mo mahu inga i ne whekau aki mo ne tala noa ki he whakakaukau ki he thinking, i whakakaukau o revealing, poko unconceal mai ha whainga mea au tau ngāohi. Pena e mo poini mahu inga e tāna ke tala noa ki ane nai ko e kau lawe whaoso i o koe poini koe o whainga, i ne whainga koe Martin Heidegger, ke whakawhiwanaki koe moeanga alu ai Tekinolosia moeanga o ngā au e pe anatula i a te ia. He kau whakawhoki atu e wa filosika MALO. Io, mahalo ko mea mahu inga ko nai tokanga ko ki ai ko Martin Heidegger pa anga e kusio ko anga ene whakafofo tunga mai ene whewhi. Ko ngā ko ne sio ko ka mata ke o mai e ngahi mahalo i time gana na wiko Tekinolosia o mai tau whatata ki pe ai pomu ko e whai step ia whiana o mai ai kene lava o mai ai ngahi iwi a tō mi me ngahi ka i he true sense ko o whai whakakau ko ia o kui kai ka kone te hanga o reveal ko te hanga o unconceal o ku hange o ku whekau i pa te hu te lawe pe ki ai mahalo wawe pe e ku hau ki e whakakau ko ia ko time kanda ne tala noai ke foi courses ko fa pe hange pe ko ia na ngau mai ke kau filosefa i loki boa na ne pe ai o mai ne hango bring forth a foi whakakau ko ia pe ko te pire ne hango ko te pire ne kai ke iai pa ko hano ngai fongo ko mai ka ko no ko ia ngai hono o mai pe ko no bringing forth o te pire pe na ne na fole ne whakakau pe he ko no foi bringing forth ko ia o kono bring out ia pe kono to mai ki tua me he concealment ai te pile me he unconcealment pe ko ne ke ina fogo i he whakakaukau o tama tufunga ko iwi mo ni ma tama tufunga pe mo material pe ko papa ko o mai me ai
Pea ko unga ko ne whakakokaua ko no reveal mai ko e fo I shape pe ko e fo I final product ko ia ko te pire. Na ne o mai ai me fo I whakakau ko eni a fo I rea uhinga pe ko revealing. Pe ko no reveal ko fo rea ko alifia. Ko fo rea ko alifia au to uhinga ta pe alifia ke he mooni pe ko truth. Aia kone whakakau rewa Martin Heidegger kon o mai ko a fo I truth ko ni o ni hangere ai o mai essence to tonu ko o teknolosia ko kanoloto to tonu o teknolosia ai ko teknolosia I anga fo ke ta fo ka la ko me anga u pe ko fo nga u tang ne o mai ko fo I truth ko teknolosia ko fo I final product I mo anga ko ete na unu ke te arrive ai Aia nga ka hino taki e chou kau ki hu atu he. Aia koe foi mea aia koe na uhinga ai e ku whehu I pa koe ni ku ke hanga wha matalai. Wa maaria pito he kouto e whanonga tai chou ke foi poine e taha ke o mai. E tāna koe ke alfia, eh? Koe foi rea foki, ki he truth, foi rea ke koe foi o maare ia ne hanga o whakakau mai koe ai foi whakaukau e truth. He ku ke toe aluhake ho tā noa chou ane naini pe o ke toe o mai ai foi poini maho inga ai koe na I tā noa ke ari so tolo mo mea koe mea ko toa pe ke o kui ai ahono essence, o kui ai hono tama I mata o kune whanau I mai ai ai urungaanga o mea koe a mei loto ki tua. Ka ko whakafoki atu e chou ko hulawe a pea kuia ke mahu inga ho hau o toe. Hau pe me he truth o tau he essence. He koe mea ene fu mahu inga o pito ke Aristotelo. Ka whakafoki atu malo. Ia pe hange ko tala no ko na ka mata mai aki. O si ko no ulak whehui ko Martin Heidegger Io kataki pe question concerning e chou koe na koe hawa pe o tata no mai ai pa ke whama opo mai pe ku toe ta minite nima malo io. io aloha pe. Pa fokia kei taimpe. Io pe nane whehui ai ko question concerning technology. Nane tala no arewa kone pe what is technology? Pea hange ko whangai whakakau ki mua kau filosefa ilo ki mua. Ko momeniti pe e nau whehu ia ha whahinga mea whekak mo ko hae mea ko iape ko what is that thing. Na nau nofo ma pe e nau tala noa. Ya mo nau tariki essence of that thing. Hange ko whehu iko na whai e Martin Heidegger. Ko hae teknolosia pe ko question concerning technology. Ko hae teknolosia. Tēnei pērewa e Martin Heidegger hene raki ngā unu koe I hene tala noa. Ko pau kene o mai a essence of technology. Ka lawa kene tari what is technology. Ai ko essence of technology ko e tari ia ki he fui whehu I koe what is technology. Pe hangai ko na koe nau tala noa ki ai. Na ne sia koe ke foi cause koe ke bring out from concealment ai te pire pe ko hato e whahinga mea ange o tau ngahi ka koe tala noa whako ni ka tanon ki e whau koe na ngawe mea ki mua pe teknolosia ki mua. Ai koe foi bring out I koe ni na ne whakaukau rewa ne hanga reveal hanga foi bring out koe ni o reveal mai ai mea na e fufu. Pea koe unga koe ne reveal mai koe iana o mai rewa foi rea whakakariska koe alifia. Ai koe no ringa koe truth pe koe mo oni. Ai koe no reveal ha foi mo oni. Pea koe foi mo oni koe ni I he talanoa koe a Martin Heidegger. It's got everything to do with the essence of technology. Koe time kou tau whenga ke tau talanoa ki essence of technology. O kai koe ngahi mea noia pepe koe. Peka talatu poto mai fu video ki. O tau alu tatou ria ke foi ka mai mata hange ko talanoa. Koe hae mea tau whenga ke tau bring out Pea o atu rea foi kose se wha ko ni pe ko foi hala whanonga wha ko ni ke tau lawa usia.
a foi mo oni ko ia pe ko foi whakau tau whenga ke tau unveil, pe ko tau whenga ke tau ngawa ke whaurea, kona e ngawa ke Martin Heidegger ke tau bring forth, pe ko tau bringing forth. Mahalo ko taha ia ngahi mea mau inga i he teknolosia ko au tala noa ke a Martin Heidegger. Whatonga nge pe ko tala noa ko na au tātana mai ke a honi ko teknolosia i he anga i sio ko a Martin Heidegger mo anga ne whakakaukau. O totonu ke ofia i a teknolosia. Ko i ngahe kai ke tau lahi e tau uesia, pe ke tau hango mau mau i a natula, pe ke tau irresponsible ke ngawa ai teknolosia o ikuai ke ngahi ola tamaki. Aia koe bringing forth ia, pea i hene whakatara noa, mai te ki o atu pea ki tara noa miti pe taha ki ai e pauwaru, koe bringing forth, koe whaunga ia, pe koe tara noa ke teknolosia, koe nai lere me ki mua, o au mai ki ahoni pea ki he whakakau kau a Martin Heidegger, koe teknolosia le lei he oku te hange unveil, pe tanga reveal, a mea mo oni, pea mo mea oku ai truth, pe he taimi tatau o kai ke tau fuhange o ifo ha whainga mafasia, pe ko ngai palo parema ki nā tūla. Ko e whakakaukau ko ki he teknolosia ko ngai ahoni, na ne ngāua ke whaurea ko e challenging forth. Ko i ngā tau hanga o challenge a nā tūla, au tau challenge a e ngai of kono whai whātātāpeni. Ko e bringing forth, tau pehepe ko a fu windmiller. Tau aipe fu windmiller fu atu. Kai kia hawe sia ta ea o hau ke windmiller. Na whenga wak pe hau pe ea hene angi totonu. Vilo he windmiller, hange windmiller a produce mai e mea koe o nai whakaam kai ai kakai na nau fotu ai mea ngawe koe. Koe challenging forfen tau pehepe koe uwai tafe. Ai tau sio no piuda whakafu tem ke ngā ke whaia ke ngahi uhila. Ko ne ngahi piud koe au lahi no we sia uwai tafe. Pea koe ngā koe ua e we sia ngahi vai tafe o kamata ke we sia me ngahi no fo ofi. I hana whakalu fuata pepe ko nā tula. Kai o maa tau whai mamani. Ai koe ngo whai whakakaukau ia ka koutui koe ki whakamuri toko pe ia e pauwalu. Koe bringing forth, koe teknolosia na whai mea ke lere mai tau hange pe o unveil, pe koe unconceal ai ngahi mooni. Koe challenging forth, mai te tau hokat kia i ha Polokalama hoko ka pa ua hata whainga maari. O tau challenge e tau tolo na tūla, tau challenge